li phu kho về mình cái kho ha tè cái mà lê ha tè kho tới chỉ lê vì sao cái chuyện mà lê chúng ta tại vì sao cũng bị yếu quá vậy. What a marvelous song we just sang together that Jesus loved even me. Yani ở cái cái họ chim cao nhưng mà vì sao là thà hạ yếu củaเราbao nhiêu. I came to know Jesus as my personal Savior 50 years ago this year. Ngài Giêsu thà là bị thẹn không bao nhiêu nè, thiên chỉ đã bị ngài chịu khổ cầu. I was just a young boy when some ladies came to my home and told me that I was a sinner, separated from God, and needed a Savior. Ngài ya phải thể chế tha ở cho gia đình mà tìm mua lại ngài cho thu la viu, nó lệ bị bắt ya yo, thẹn không bao Giêsu hạt nó lù viu, cô lệ thu la bắt đầu ngài naga viu. And they told me that day that there was nothing I could do about it. There was no Savior I could find. And so God had to send a Savior, and He did, His own Son, the Lord Jesus Christ. Ủa tên ni gia đình mà ở cái mông ngà cô la viu, nó thẹn khó với cái tụi nó phê đó tụi chú cha tụi tây tụi má lù, yo khai yo cái sáp pi la với lại soi yo để cô la viu. And that if I would put my faith and trust in Him and Him alone, then God would forgive my sin and take them all away. Ở nhiều với tên nhà ta lệ ngà về ba khắp với Giêsu cái lo khó pi lệ cái yo hà yu bắt đầu ngà về ba khắp với cô về aga khám viu. And as a young boy of only 8 years old, I received Jesus Christ that day, and it changed my Ô với life. tên nhà ngà Giêsu thà hạ yu thà ngà asha hi khoai về ya phải cái cái chế And it changed my life not just for the last 50 years, but for all of eternity. I'm a child of God. Ôi tên như ta lên ngà về asha tê về hạ ba la về thái khó về bố về chiều chỉ bữa khi chế mai ô sự phô cả chỉ cho ta tay ngà về là soi yo. I was at a community building where I heard that message and where I gave my heart to Christ, and my sister gave her heart to Christ the same day. Ô về tên mù ngà thà mà la lên ngà Giêsu thà xì lệ hạ yu bữa khó nó ngà về chế chào cả thu pi ngà về mà cả thu pi lệ một lô hạ thu pi lệ ngà Krita hạ yu bữa về tệ bạc cả viu. I remember walking home from that meeting that day, whistling and just feeling so wonderful that the load of sin had been lifted off of my shoulders. Ôi tên như ngài Giêsu thà hạ yu bữa lệ ác học với cái tiền thà hạ lệ cha, ô khi lệ hạ lệ viu ni tên như cái mà chó hạ lệ cha viu. I stand here today, some 50 years later, to tell you still that there is nothing better than the joy of being a person whose sins have been forgiven. Yani ka onio về ta gọi là lên ngã chỉ khó cáo hạ lệ cha viu ni phê viu, chỉ cái hạ lệ viu ni mà chú để ô la ga viu. We look today at Psalm 32, which has already been read for you, where David, who lived so long ago, said exactly the same thing, that there is a great joy in having sins forgiven. Bố ta về li phu biểu chui lại hi khó cáo tha khó kha David ô ta về li phu to khó hàng ở cái cái don che viu. This psalm is called a maskil. Li phu chỉ để to lệ thái khó viu lo ha cha David li phu phê viu. There are 13 psalms that are called maskils, and we don't know exactly what that means. Maskil ôi cái là khó chi sẽ chi mà cho viu David vào về chi mua về liệu khó lúc rất cường ở khán đấy nằm ở cái dạng khác chi mua về hạt cha David. Most people over the years have felt that a maskil is a teaching psalm, a psalm that is used for instruction. Cho lại ra kriya lại ra đồ về David vào về li phu chỉ tem mua khi gặp bị về hạt cha David. When Martin Luther was asked which psalms were his favorite, he said he liked the Psalms of Paul. Martin Luther có về cho na hô tê ga shuna pi tia tha visa chi mo li chia yo yu to la vi. And when asked what he meant by that, he said Psalm 32, Psalm 51, and a couple of other psalms. Yo chi mo li she chi ni chi mo li nga chi tê leo có như về visa chi mo David về am kho de pa ha po to la vi yo.
he went on to explain that all of these Psalms teach that the forgiveness of sin comes from not what we do, but by believing in God. ชิมเวลีชิติพาเขาลูกว่าเวลชาเวบะเพลาก็เบียงาคือปูงาคือเตเลมาเฮยกขยอปีลาเวลาชองอบูเพวิโอ He said for that reason he called them the Psalms of Paul, because they're Psalms that Paul would have written. He called them the Psalms of Paul because they were the kind of Psalms of Paul. เตปะพาจะปอลูเวชิมเวลีกับปูอเจอลอกูจะปอลูบัวเวลีไล่มาขอลูจะเคลีวิชาชิมเวขอต่อมาวิโอ Psalm 32 gives us 4 reasons why those who are forgiven are filled with joy. ชิมเวลีเชชินีขอลูทุมาปัตตกะฮาเลวีออต่อเปตาวิโอ The first reason is because of the completeness of our forgiveness. ก็ลดที่มาโอเควิชาวิบัติปุระเพลาแล้วก็โอเคข้าไปข้าช่วยแต่วิมาจอกข้าไปตีข้าแก่เพลาเวียปุย David used 3 words to describe sin in these verses. ข้อขัดดาวิต่อเช็คข้อถ่ายเยี่ยวิ He said, "Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered, and whose iniquity is not counted against him." ก็ลดที่ข้อดาวิเยี่ยวิโอเคปุระเพลาเวียก็วิชิวิบัติเพลาวิชิโอมีสุขแก่สิเลอุปาข้าแก่กาวิจิโอก็จิเจเพลวิไม่โอตีข้าแก่วิบัติเพลาเวียอุกาวิ A transgression means to cross over the line, to pass over a boundary. กาลข้อจิตข้อคือมีชื่อหาตัวเวหาข่าวและอุปาลุยเวหาอุกาวิปูเวขัดเดเวหาปูอยู่ If you were a runner, it means to step over the line and be disqualified. น่ะเงื่อดาปฏิกับแผ่นโปออกข้านักเกลือเวชีมาสอนเล่ฟังอยู่ You may run faster than everyone else, but if you stepped on the line, you're disqualified and you cannot win the race. เงื่อดาวโอชัวแก่นกเกจตัวเวจูจะเล่นเงื่อแล้วเล่ไม่ออกตัวเวออกข้าวเวขับป่วยอุปากับปูอยู่ But David says, a man who sins like that can have those sins forgiven, lifted up and taken away. ข้อขัดดาวก็เยี่ยมต้องได้ข้อเจ้าเชื่อโอเควิบัติปุระเพลาก็โอเคชีตาแล้วโอเคอยู่ปุระเวเลยออกปะแต่ไม่ขับป่วยอยู่ปุระเวปูอยู่ Imagine the shame of stepping over the line in a race and knowing that you could have won, but you didn't because you made that mistake. โน้คือใครขมาเกจกะข้าเจ้หัวแล้วกะเจเช่บมากาชีกะปะไม่ออกข้าปูแล้วป้ากะท่ายกะปะเพอยู่ To have that guilt lifted up and taken away from you is what I experienced the day I came to Jesus Christ. งาเยซูหาชีเลเยซูเกลาเวกะชีวิตมาอยู่ยองอเวบะหาชีตาลาแล้วเคอตีขะแกเพลาเวียปะตองงาเยซูเกลาเว The second word he uses to describe sin means to miss the mark. นี่ข้อที่ข้อเคออกข้าหาบาเวถ้าอุกาเว It's a term that is used in archery and shooting a bow and arrow when you aim for the target but you miss. เดี๋ยวพ่อเนาะปาแต่เวหาข้าที่เล่นบ่เดียท่าฮึดโจยตีหามาฮึดโอเนาะฮึดเวแต่มาชอ I was hunting with a friend many years ago in the United States and we were hunting with bow and arrow. งาเฮือเมริกากาชากาเวติจุนิมาปูจางากาอชอเกเกเลข้าหาเยเลชาบ่เวติมีเตจออยู่ An American elk came walking down the road. อเมริกาคือสุชออุจาของกสุจาลาเชลงมาทุปอ And my friend had a perfect shot with his bow and arrow to shoot and kill that elk. งาชอข้าบ่ชุจาโยกาลาข้าเวไรโบเยเวติปอดีวาแล้วชักกะชิกาวิ And in his excitement, he drew back and he aimed and he shot and he hit right in the middle. โยข้าบ่เวียงข้าได้เงียบเดียวท่าข้าเจข้าได้โกสิเลโอ้คือกาวิปาข้าได้เงียเลยบ่เวลอ But
but not in the middle of the elk that he was aiming at. He hit the middle of a tree. อยากฆ่าเตะเขียวคือสามารถเสียจะเสียหรอ And the elk ran away. คือจะพยอยู่ And he had no meat, and he had to go and carve his arrow out of the tree. ยอดปอยอดไปฆ่าปอเสียแล้วปอเกยอยู่ And I made him carve his initials in the tree so I could bring his sons to show them the tree that he shot on the hunting trip. ปามข้าเดหมอแล้วว่าเนี่ยท่าเฮยอยู่ I saw him 2 weeks ago, and we were reminiscing about that day when that happened in the woods 20 งามาหลายท่านี่ชิคท่าชิพาหะที่ปอกหมอชงงาเบียวชอบเชียอุท่างาจะคิดเลยคือจะบอกแล้วมากาเวพอยเวตื้อเก่าราวิว He aimed for one thing, but he hit something else. That's what the word David uses to describe. ย่อมหมอวิวคือจะหมอวิวอย่างข้าเฮยวิวสุดจะซื้อหรอ Have you ever done something like that? Something embarrassing? Something shameful? โนติกับปาแพเบียเลติกับเฮยวิติกับซื้อวิมาดมากาเวแผลาวิจอลา My friend was embarrassed to even talk about that 2 weeks ago when we remembered it. งามาหลายท่านนี่ชิชาเอาชอบเชียของหมออุตินี่จะคิดแผลเรียกูด่าเลยย่อนี่มาชานี่มาขอเบิกยาเชเฉยย่อ David says in this scripture that blessed is the man whose sin is covered over, never to be seen by God. จกะโลโคคาดาวิกูเบียคือเวบะปูลาเพลาเวียกาวิเตกะเลปูดาจาวิอลอโคคือขับปูอยู่ปูลาเวียปูวิปโตอยู่ There's nothing I can do to cover my sin. There's nothing you can do to cover your sin. นอเวบะหาปูตูนอติจิเบมากาฟามากาเตมากางาเวบะปูตูกงาติชิเตมากา But God alone can cover sin so that he will never see it again. อยากฆ่าชาติก็จะตีนอเวงาเวบะหาอยู่ปูลาเลติปอเวบะมาขอโลลาตุเวยกาลากาวิโอ This is another reason why our forgiveness fills us with joy. จิปตอเวบะปูลาเพลาเลกาฮาเลเวกุเวเชียธมาซาเวนี่ขอติขอหาติเกเจดาวิโอ The third word is the word iniquity, and it means to do what is wrong, what is unjust. เชขอติขอคือมาเฮมางอเวมาเทมาจเวอะเตเวหะโอวิโอ And David says that this sin will not be counted against that person when he is forgiven. นะเฮเวบะเตเวท่าฮอคัดดาเวโอเววิชาปอตาวิโอเดโอวิโอ Now, if you do research on me, you'll find that I have borrowed money at different times in my life. งาชาเตเวคอโลชูเกฟติปอชิจอ I borrowed money to buy a house. I borrowed money to go to school. งายาเจ้าอย่าไกลตัวเวงาเจ้าอย่าลีเฮตัวเวเยวิตัวเวกาฟูกาชิจอ I borrowed money to buy vehicles more than one time. กาติเคบุตัวเวกาติเคจินี่ไม่ไล่เคบุจอวิโอชูเกฟูชิเลบุอาวิติโอ But I paid off every one of those debts. And if you find that list now, it would say paid in full. อยากฆ่ากูด่าเวเคเลสัญญาเตียเคเลมาชาจอขับเวงาใช้ปุวิโอชีวิอาปุวิโอขับเววิบะใช้ปุวิอา Nevertheless, the list still exists there. It follows me around throughout my life. งาเวอาชาเตลาเวโคโลจีปัวเวจีงอเวมาจอขับเวงาปีปุวิโอ But when a man or woman is forgiven by God for their sin, it does not even appear on our record anymore. God erases it completely. เชื่อข้าช่วยวิชานี่เฮเปบ้าเทลาเวโคยกามาของงอเตาขับเวชิเมลาเวโอวิโอ This is how complete our forgiveness is when we come to Jesus Christ as our Savior. ชื่อแหละนาเวทาเขาปาเพเวยิชุเกลาเลยอปุลาเพลาเวเบบ้าเพลาเวกาเดียนทาอเตนาขับบิขลอเออเตนาปิลาเวโอวิโอ David said in verse 5 that when he acknowledged his sin, God did not cover it up. He said, I will confess my transgression, and God forgave all of his guilt.
cái này ngà mà follow khó cái đầu cái khó về ngà về bên ba hà ngà lọ khó về bắt đầu lọ phê bắt đầu hấp bể bù la về để bùa về. He applied the same 3 words to his own sin and confessed that God had forgiven it. How wonderful that is. Về ba lọ phê về hà chắc đã lấy cho to sẽ khó dễ về. Folks, our sins are completely forgiven in Jesus Christ. What a cause for joy. Giêsu Christ là ngà về ba thà hấp bể bù la phê la sẽ phát phê về. Now, the second reason why we are filled with joy is because of the torture of unconfessed sin. Những chuyện đấy chưa về ba bộ về phê về bắt đầu hà lẽ có về thùng mà về bù lệ có bộ ngà về ba phê về bộ về mà cái chế tu khá giá về phong bề về nhưng mà khó sơ tả về ở chỗ lúc phê về. David said when he kept silent and did not confess his sin, his bones ached within him. Khó khăn đầu về tao về khó dễ về do về ba mà lọ phê bắt đầu cũng cả chuyện là giá trị chế mà vào để cũng chế về. I have pains in my body. Does anyone else here have pains in your body? Nói đến bà họ tôi chỉ là rất là xa nào với chỗ là ngã thẹn cái giá. I have pains in my foot because I broke it many years ago. Ngà về khi xe cả mẹ cho vì thầy cho vì lấy khó thả. I have pains in my thumb because I have arthritis in there. Ngà về là nó cả mẹ cho vì nào vì. These are physical pains that have an explanation, but David had pains that had no explanation. Thế bà con là hữu tôn nào về đi phá. Ngỡ rất cứ nằm mà gà khảo nào về mà bắt đầu nào về ngỡ mà xí. Khó khăn đào về cho cả lô do nào về cho hạ phó nhưng mà không nào về cả do rất cứ đó mà gà về. When you do not confess your sin and seek forgiveness, there is a pain that comes that is like the aching of the bones, David said, and it made him groan all day long. Nó về ba nó phá lên nó xuất địa lên mà lọ phê chế nhưng mà xa mẹ chế ta khứ ta va nó hạ như địa là về gà khá về. There's no medicine you can take for that pain. There's no pills that can take the pain away. Nát sơ mà cho tổ tụ về nát sơ mà cho chú tụ mà cho. There's no counseling and comfort that someone can give you that can take away the pain of unconfessed. Thế gà là leo nó khá bí là về chế là thô là về cả gà là mà gà nó. David said in verse 4 that day and night God's hand was pushing down as a heavy weight upon his heart. Dawe kana xe lệ ọc khó quá về ta khứ ta va cả ngà như địa là về khá mà gà để cũng chế về ba mà tỏ. That was the cause for the pain in his bones, God's hand upon him. Chỉ vì lẽ người xa về là xe nó về ba cũng như địa là về bắt tỏ nó khá hạ giá về dù mà cao về chịu phê về. Some of us here today may be experiencing that kind of guilt and shame and pain in of unconfessed sin in our hearts. Ngà hư tế phá ngà về ba bắt tỏ nhưng mà có khá hạ giá về khá mà gà lọ lọ về chịu giá dẫu giá chịu về. But you don't have to keep that pain. God can take that sin away. Giá khá nó về ba về nhưng mà khó khá ta đúc vào ta thẻ ta vì sao dù bà la gà về hạ lọ khó lọ. God does not let sin go unpunished, and he puts his hand of conviction upon us. Vì sao nó hạ phó mẹ la gà về chỉ la gà về mà hiểu nó như mà xa được về nó về ba bầu được về do về là xe nó thả gà la được khá thả cả phó chế về. Jesus told his disciples he was going to heaven and would send the Comforter to be with them. Trong mỗi Giêsu nó mặc không mà ta quỳ thay cho về là vô tư gà cũng bị về ngà bà ghé nó mặc không quỳ yếu giá khá nó gà la bà nhưng mà xa tụ đi la bà bơ la tụ yếu đẹp bù yếu. And so he sent the Holy Spirit as our Comforter to live with us forever. Chỉ bắt đầu cho về ở hấp phụ bơ la lên là hư ghé khá thá cả chế lên là hư thả gà la chế về nhưng mà xa tụ đi la chế về. But one of the ministries of the Holy Spirit is not just to comfort, but to convict us of sin. Hấp phụ xa về cao khi nó gà la tụ về chế đi mẹ nó về ba tốt phụ tụ về cả do gà la chế bơ la chế về.
God gives us that weight of conviction through the Holy Spirit now so that we will confess our sin and be forgiven and feel forgiven once again. ဒီရှာဟာဖူပီလာဝေတော့လို့ကလေနော်ဝေပါနော်တော့ဖို့သူယောဂကပလာနော်လာလေโอเคဟာဟာဖို့ခေါ်လာသူရဒီရှာတော့လို့လေပလာပြီ David continues that his strength was sapped like as in the heat of summer. ဟုတ်ခါတဝေပေါ်ကြလေကိုရှိပြီ He felt like a wilted plant that was just drooping down in the summer heat. ယောဝေပါပတ်တော့ယောလေဤကမကြောလေကိုချိုကြလေတော့ကဲချဲစွတ်ကျခလေးအမွေမွေတော့ကဲစွတ်ကဲချဲရကြောဝေ This is not God's plan for us as His people. He wants us to be filled with joy and vibrant. စွတ်ကျနော်ကဲကိုကဲခလေးငါဟေဝေချိုဟာဖို့ကိုကဲနော်ကဲစွတ်ကဲတို့ဝေချောခဲရှာဝဲအလိုမဟေငါဟေောကရှာကြောတို့ဝေခတာကဟဲလေရှာခချဲကတို့ဝေဟာယောတော့လို့ဝေ So that second reason that we are filled with joy when we are forgiven is because we no longer have that torture of unconfessed sin in our lives. ရှိပြီလေအလောကြီးမတိမယိုလေငါဟေဝေပါပူဝိတယထာကျခလေးဟာလေဝေပေါ်တေလာဝေဟာဥကဝေယော He goes on in verse 6 to tell us the third reason for that joy, and that is because he had seized the opportunity in time. ရှေ့မှာဒီမှာชิมวยเลยเช่นชิมมาขลุ่มก็ชาติปีลาไปโอเคเอาเสื้อยาแต่ไปแม่เอายาจอดแค่ท่าพระราชาโลแต่กุกาวี David says, "Oh, that everyone who is godly would pray to you while you may be found." ก็ขณะเวกเวนอกจาเดียท่ากามอดอยู่แต่ผู้อยู่ This is a message we see throughout Scripture in Isaiah 55, where Isaiah told people to call on God while He may be found. อิสราเอลเลี้ยวเขาลูกว่าเวอิสราเอลชอบได้พอเอาญาติจอท่ากิชาแกปลาลูกิชาจาลูแต่ผู้ว่าเว In 2 Corinthians, we read, "Now is the accepted time. Now is the day of salvation." ก็เลยทุกนี่โดนดอกเขาลูกว่าเวกาชีที่คือแลเอาญาอยู่แม่กิชาแกปลาตัวเวบ้าตัวพูดตัวเอาญาชีที่คืออยู่แต่ผู้ว่าเว Paul wrote that 2,000 years ago, and today it is still the day of salvation. ลิพูจิตตัวจะพูดลูกพูดตาเวนี่ขอแค่ท่าว่าเวอยู่ยังข้าชีที่คือข้าแกเอาจะติดเช่นไรกันคือชาติปีละเช่นเวลิพูดต่อไปอยู่ But none of us know when Jesus is going to come back, and that day of salvation will be over. จอมเยซูคริสต์นี่พอได้บอกขอละขอนอแลจูแต่ไดวิดแทกขอเวอบูกาดิโอ So confess your sin and receive that forgiveness in Jesus Christ today while you have opportunity. ชีวิตคือยานิโยนอยาจ่อเวนอทับปีเวโอกาสยาเวเยซูฮะเวบ้าหลอกแพ้เลลาหาอยู่โลชีวิตคือยาอยู่ In Luke 19, Jesus wept as he looked over the city of Jerusalem. ลูกาที่ชอบเขาโลเยซูเยรูซาเล็มเป็นลูกอันนี้อะไรข้าวอยู่ He said, "Oh, if only you had known that this was the hour when you could have been saved." ยกใครก็เลยก็เยรูซาเล็มเป็นโอ้นอชีวิตแค่ก็เอาญาติที่คืออันเชื่อเลยญาติอยู่ชีวิตคือเลยนอเป็นบ้านเราพูดถึงเอาญาติอยู่แต่ผู้อยู่ Messiah had come to them, and they didn't realize this was the opportunity, and they failed to seize that opportunity. วิชาเวียผู้มีชียานอเวคอโลนอฮเกลาเลนอฮเกจักาลาวิวดาจาเวอยาชิตานอฮเพปะเปปูไกปุแต่ผู้อยู่ And Jesus said, "Oh, the day is coming when you are going to be wiped out. You and your children are going to be wiped out because you didn't seize the opportunity." ชีวิตคืออยาแล้วนอฮามาดชีวิตปะดอนอโตเลนอเวเยนอเวยาปายามีนอเวติจุยลูวิชีวิตอาพูดอยู่แต่ยิชูข้าวอยู่ผู้ปีอยู่ So also in the book of Hebrews, we are reminded that today, if you hear God's voice, don't harden your heart, but seize the opportunity for forgiveness. เฮเบรลีอโคโลกาชีวิตคือนอกาตาวิโอยาชีเลอฟคาจาวิโอตาลอเชโลชีวิตคือวิบาหะกับผู้ลูแต่ผู้อยู่ There is no opportunity after the window of opportunity is closed. ยิมี
โอกาสวิมีหัวละกูอบุลุยมากเอามากกว่าพอเราคนนั้นเลวแต่สติปีอาวิ Imagine a bird flying in here among us. He has many opportunities to escape through the windows and the doors. เนื้อดวงนี่เลยงาติมุโลเชียเดียท่ายิมีพอยปะตอขาตัวอีกกะยอตัวเพวิวปูเพวิว But once we close the doors, he has no longer opportunity to escape and he's อยาก captured. ฆ่าเยเชพายิมีขับไปดอหัวเลยยิมีดอหัวกูยอปูตัวอีกมาจูตัวอีมาเก่า We only have a certain opportunity for salvation. I hope none of you miss it. นอนยืดที่กันเลยถ่ายขอเวบ้าปูดูเวียยาชีเวจำกัดไม่แม่ขัดสุดๆไม่ชิดคือจ่อเวียยายืดยาวฟักยาวเอง There are many false theologies that would say you can always have a second chance. ชอริปพานี่พอได้พอโอกาสจะชอชิดคือมาดูเชกาชิดคือเวบ้ามาดูฟุกานี่พอได้พอจะชอแต่โอเชกาจ่อ But anyone says that is giving a false teaching. โอเคโอเชเลยเฮวิโยโอกาสมาจู Catholicism speaks of a place called purgatory, where if you don't go to heaven, you go and you can have a second chance to respond. จะพูดยาตัวใครก็มาเชลโกโกมาแกนเอาวิบัติกะนสกะตียาจะชอบกะลูวิบัติจะต้องเฟยโอกะกะท่ายนวิชาแกก็แกเพลแต่โอวิวนี่พอได้พอตัดหาคนนมาเลแต่โอเชวิว But the Bible does not teach that. อยากฆ่าแล้ววิชาเวลิบูเขมามาลาเมโอวิมาเฮเชวิว Mormonism teaches that somebody can be baptized for somebody who is dead, and then that dead person can be saved. But the Bible does not teach that. อเมริกันเมียก็จีอนาติต่อที่มูจชอนะครียาอยู่โอเคอยากจะบุกเฟ่เนี่ยถ้าขัดคืออะไรในภาษากับแปลเนี่ยบูมาเชวิบูที่มูครียาหาบูมาอยากเชวิที่มาคือมาเกโนฮือสุกะอีการนี้พอได้บอกตัวกูเว็บแพร่เลยช่างมีเก่าแต่มาวิจิตรที่มาอยากเว Adventism teaches that God is good, and so He would never make people suffer for eternity, and so people will be annihilated. But that is not what the Bible teaches. ชิบุคคลนี่อมูกจะคิเลวีมาอยากเชวิจวิโอมาเกโนฮือเว็บแพร่เวลล์แพร่วิโอตีได้กันจะชองช่างมีมาเกท่าสุกูโอเวียเว็บหลอกแพร่กูเก่าแต่กูมาเชวิโอช่วยยันนี่มาดูเวียตีเชวิ I have family members and loved ones that have died rejecting Jesus, and I know the Bible says that they're being punished for all of eternity. นาเวียยังกายาขอกาติกาจอกุมานิมาอุจาเว็บมาดอกฟยิชัวมาหาอยู่เซวิโอใครกันอยู่นั่นนะดอกหาจา But I am so thankful that I received the salvation during the opportunity that was presented so that I can forever be saved. ยังข้างเงาตูเงาปูงาฮาเลจาโอเคงายิชัวแต่เขาเล่าเว็บแพร่ปีปะตอหล่อแพร่ปะตอเว็บเอาแต่นาปูเปิดแต่ถ่ายเขาเวียเงาแต่งาข้างคาทากาฮาเลนี่คาสเชวิโอ The fourth reason why people who are forgiven are filled with joy is because of the sweet security of being forgiven. The security of being forgiven. เอาเลยไม่ได้มาโอเควิชาวิบัติแพ้เราโอเคความปลอดภัยเลยโนฮะเต็มปอดีเลยมาปีลาเลยโอเวทเทวิกาโอเวฮะโอกาวิ Remember in the book of Genesis when God flooded the whole world in Noah's day, and then He put a rainbow in the sky to say, I will never flood like that again. โนอาจุดท้าเวอัลลามิชิจวโนโดนอลานี่ก็ถูกไปขอนอวิชาอัลลามิชิจวต่อมาเลยโอเคมาปีวิโอ God has used floods to judge people many times throughout the scripture. โนอาลองเฮือสติปีลาเลยมาลาโอเควิชามาให้มันเตวิชอบไปป้ายาหาสุดยอดแม่แต่สติปีลาอยู่ One of the largest rivers in Israel, the river Kishon, flooded every year. อีกาหล่อนี่มาจ่อหูจ้าวิวแต่ขอเลยโลเชวิกาถูเชวิ It would rise up with water and flood very suddenly, and it was a powerful river.
อีกาล้อนี่มาชุกก็โอเคขัดที่คือกะมาสีหรือกะเราก็เต็มที่หัวเดเลยหรือโลหะโลติลาปื้ออีกาล้อที่มาจ่ออยู่ In Judges chapter 5, God used that river to wipe away the enemies of Israel. 所以这里刚才我们讲嘛，好了，以前那说为啥下地比呗？现在呗，一个老的去嘞，这不的老把提把盖的有的，为啥世界里老下地比有？ And King David tells us that we need never worry about those waters of judgment coming against us. ราคาข้อข้าดาวิดก็ว่าเคยงาฮือวิชาดาอยู่วิชาได้ผ่าโอเคเลยอีกาโลมาจะมาคือเวงาฮือโลบาดูมาจ่อตัดหาเนี่ยผู้อยู่ He reminds us that God is our hiding place. ยอสอดอนอลาวิชาแรงงาฮือพ่อว่าคือแพริโอเจ้าเคยอีกาโลหลาละก็ว่าคือแพริโอ Our place of personal protection throughout our lives, anywhere in the world. งาฮือนี่มาเขาโลดอฟกับฟูแล้วก็งานนี้จะก้าวได้มาจ่อวิว He says in verse 7 that you, O God, have surrounded me with songs of deliverance. กันให้สื่อมาเขาโลวิชางาฮือหาเปิดลาวิปวิเพวิลาชาวเวลกูหาเลยเชี่ยวแต่ผู้อยู่ How can I travel halfway around the world to come and minister to people in another part of the world without being afraid? It's because of the security I have of being forgiven by God. He protects me wherever I go. โน้ตอนนี้เลยงาลักษณะจะป้าเชวีวิจารณ์กลุ่มเนี่ยเชลลาวีฮัลเลบุคคลมาตัวเวอกับปีตัวเวเชียวคืองาข้างาอยู่เดียวเวฮัลเลคืองานี่ข้าศึกอยู่คือได้มาข้าเดมาจัวก็ใครติดตีกันดูเลยใครติดลากันดูเลยใครติดเลชุนาลักดูเลย We have absolutely nothing to fear once we are forgiven. ชีวิตเลยก็ดูขี้ดูมาจัววิชาธาเชื่อปีเปิดโอยอไม่บัดแพ้เราอย่างคนลงปีเวลล์เวขับปีเล่าเวแต่โอกาสอยู่ So David ends in verse 11 by saying, therefore we should rejoice. Therefore we should be glad. กันให้ไปชิดมาเลยเมื่อข้อขัดดาวก็เลยชีปัตตองก็คือฮาเลจ่อจีชีมุโลแต่พวกอยู่ Therefore he said we should shout with a victory shout because we are forgiven. การมือชีมือเชี่ยวเข่งราชภาคกูเฮเวียโอเวจิแม่จะเกิดติดเจ้ากัวแล้วก็เอาก็เอาชามาเจอเจอมาฮาเลเลติเลกามาแพ้การมือชีมือโอเวเดียท่าราชภาคข้อแพ้อยู่ Let's go express that joy in the world around us this week, today, tomorrow, and each day. 那和教师啊，为每个期为把卡比教为有，哈来为我就没教，那为的怕哈来为我就个不为的他，到一来说啊，不毛别个，哈来为我老土别个。 People around us want the joy of forgiveness. Let them know that you are forgiven and that they too can find that same joy. 那个报个车为充满吹，为把拍为不为。 太好了，我嘛个不到有多少钱没有，过钱没有，哈来多就没做，哈来多个为错的爬开嘞，哈来多个老家土鳖个，但也你个比他高有。 Maybe you're sitting here hearing this today, but you're covered down with sin. You're weighed down with sin. Your sin has never been forgiven. Today is the day that your sins could be forgiven. 也你嘞，那为把哈。 耶稣不拉拍拉表你有，你对你打老车，拉哈你把老拍嘞，要给搞拉路。 If you need to confess your sin and receive Jesus today, I encourage you to talk to one of your pastors and do that today. 也你嘞，耶稣那哈，为把拍拉度，太考拉度，我不拿拉度老车有，那边要做把土比。 nó bắt được cái treo ya thu pi lại, để số cái họ làm lố, ya nhiều ya đàn gia về, ô cả đàn gia vềอยู่. If you are a brother or sister in Christ who is not confessing your sin regularly and is not experiencing the joy, talk to one of your pastors and confess that sin today. Nó tu vi ba, nó phê lệ, bù vi phê vi hà lệ vi ở chữ gạo vi khế lì. Nó thà khá chá đá vi nó bắt nó cứ treo vi, su đi phá hà. thu pi lo ga pi lo yo ga no khile a shu yo be ba do no le yesu ke ga be ha le do sha le tha kho bi o bo la sho ga tu ti ga li o bo jo vi te thu pi lo. Then we can be like our brother David in the book of Psalms, the many who are in the presence of God in heaven, and many other brothers and sisters spreading the joy
being forgiven with other people. ชิมเวลิปูปาโคขัดดาวโคเวคเลงาฮาเลโตชาเวอจุชีชัวปุมอปีเลกาเชพาคูเวอข้อคเลงาฮเตียเว May God encourage and bless you as you live for Him this week. วิชาโนเตียเลขอจิติชิกะปัจจาเลปุนาลาปิโอ We shall go in peace. วิชาปุนาปีเจนอก